and YouTube. Mui ya ratang ya o amohela hang hape ka jeno tsatsing la go bong kgoding ke a phegong selemo ke sa 2021 mme mui ya ratang ga ta thabile haholo ba lona hang hape ka jeno mme ge motlotlo ge hlahella tjena ge hasa ka Facebook mo le YouTube mme ge a leboa ba bui bohle ka kanana tsohle kaofela ke a lamela mme ge se kopa he ge tle ge be mo hana jwale ge se ile ga qala ka romana ka pina ka pale ya bana mme ka jeno motsongwana re tla bela re fetela thegong ya letsatsi la ka jeno mme mo ya katehang ge thabile ro kana thoba le wena ge ya o amohela ya tsitsa mme o memema ba metswalle ya hao ba jwetse go ge se re le teng mme o etse go mono go wena mono he o etse bona go tsa wash party mono e le go bohle ge tle re fumana molaetsa ka jeno o matla haholo o bua ka bo profeta mme he mogolo wa ka ke a o amohela ka jeno ke kopa gore ntate morena ha re file monyetla ona wa ka jeno ntate o tlo hase molaetsa wa morena modimo moye Tswela pele tshwarele ka pino eo tshwarele ka pino eo mme ntate ne ye re he ke ntate etsa watch party. okay ntate so okay ntate ke le paya ka fela jere mui ya ratehang ha rena nako mui ya ka nako e se re phela ke nako e thata haholo e le hore ha re fuwe monyetla ka ngwana hore ge fana ka molaetsa wa modimo ge tle re fana ka ona o se seo ka ga se patang kapa ga se bokotsa waneng ha re tsebe na mohlomong na be ke tlang ge tla kopana le mang wan le fude ga ke tse pele haholo mme ge a bona magato wa gona ba phomola le gona ga tseng mohlomong re tla phomaneng mme monyetla o go fuwang gore ke a go sebedise gore molaetsa ona ge tle re fana ka ona jwale ga mohlomong tsatsi ya boketela la ga jeko yona mme ke se ke re ha mogolo wa ka ntate thapelo tete ga wa amela ntate ge tla ga thapelo e bulang hana jwale mme ge go ntate o tlo tswela pele ga gola pele ke a hole haholo ke mpe ke re hle a o tseletso tshedise ya hlangwa leso ge ile ga fumana hore ntate o sa phomotse mme hle tshepo ya gona e kgolo ke e hlamana ho tsenelo 21 temana ya bone le mane mo ho ba Korinti ba pele 15 verse 26 mo thweng ga sa bokata se tla fediswa ke lefu so re ntse re dimela hore hle le ha ba go tona ba phomola ka baka lefu le tla fela mme ha gona ntse re phela ha ke re etse bonnete ba hore re phela ka mokgwa o morena modimo a kgadiswang ka ona mme mo ya ratehang ntle le hore ke nke nako tele he ke kopa hore ke tse thapelo hona jwale ya thapelo tete ya tswele pele ka thego eo a sa ya hlophile re tla bona hore e hlile ka o hlophile tse matla ka jeno mme moro ga ke kopa rapela ntate o tseba o tswela pele moluki ya ka ya matla ohle kgale boata ngwana ho seng hona hang hape ntate ka monyetla go ngwana hona ba ntate modimo ge se go para re kile moya wa hallang a be teng mo ha ka gona ntate gona ha o tla fana ka molaetsa ka jeno ntate mme ntate ge a tseba te o hlophile ge lokisa tata gona ge le ba buing ntate o gate le ba mamedi go gate ha go komela tsa hona ntate ge tle go nke ka moya o ntate o lokileng o lokelang ntate mme ge tle ge phela ka ona teng bona mme go thusa te go hlophela go tla go bile Yesu Kriste ntate modimo mme se ke be mahlanka a dikileng hana jwang ntate thapelo tete hore ha mara re ke tlo mo sebedisa ka jeno ba molomo ha ntate modimo ba me thapong ya ntate ya go utlwa kaofela ntate mme matlafatsa tata ona ga tla thusa go tla fana ka molaetsa ona go se ke a ntate modimo se gape a dikileng kgaso e tsitseng ntate ona ka jeno mme a tele le kana ba ohle a mo be ntate ona a ka sisa ntate ona gore thabona ntate te tswela pele ka mogolo ke ntate modimo tsotlhe ga di kopa ntate re se re leboa ka Yesu Kriste ta go funya ga la ntate amen Amen. Amen. a mola ka tswela pele ntate mo kana pele wena Okay, ke a leboa ntate moholo Sehiso moholo wa rona ke leboha ha o le o so ntse introduce le thapelo eno ya hao e re ke tle go dumelle o tlo emelle ka thoko moholo wa ka bana beso dumelang hoseng hona ka lebitso ke ntse ke le thapelo le titi
ke nna ya tlang ho tsamaya le lona hoseng hona ka thuto ya rona letsatsi. Thuto ya rona letsatsi lena re reile fela re qala 2021 ka boprofeta. Ke tshepa hore ke a utlwahala haholo. Re qala 2021 ka boprofeta. Ke thuto yeo e leng hore it has been inspired haholo ka ditaba le dietsahala tseo re leng ho tsona hona jwale, boemo bo re leng ho bona hona jwale ba COVID, ba corona, mo batho ba bangata ba ntse ba iputsa ba re haholo ba bangata ba e leng di-student kapo baithuti ba boprofeta ba Bebele ba ntse ba re e le hore jwale se e le hore ke ha vaccine ena e ntse bua ka yona e se le hore ha e se tla jwale tjena, e se le hore se re fumana letshwao la sebata. Motho e mong maoba o ne a ngotse leboteng le leng la WhatsApp la rona mona, o ne a ngotse hore vaccine tsena tsa ntse bua ka tsona tsena ka hare ka mona di na le di-microchip tse nyane tse ngata, ha e kena ho wena mona ha ba o hlabile ka yona ba o entile, ho tlo etsahala ke hore ha 5G internet e fihla all microchips ebe jwale o fumane letshwao la sebata jwale le kene ka hare ho rona letsohong jwalo, diphakeng jwalo, dikelellong jwalo tsa rona. Ke batla ntho tsena re tlo teba ka tsona, re tlo thuta Bebeleng hore na Bebele e reng ka ditaba tsena, hobane ke ditaba tse amanang le boprofeta, ditaba tse amanang le boprofeta. Jwale hape ke batla ke hlalose hore haufinyane mona ke tswa ka 2020 ha ke ya mosebetsing e le hoseng, ke ne ke mametse sebohodi se seng sa ka seo ke se ratang haholo. Ke ntate ya bitswang Bongani Bingwa, e sebohodi se ke se ratang haholo, ke mo mamela haholo. Tsatsing lena leno leo ke neng ke mo mametse ke ya mosebetsing e le hoseng, I think one of the last days pele ke ya pele re kwala selemo se fela, ka mo utlwa a ntse a memme batho hore ba nne ba kene ba etse ditlhahiso ka taba ena ya di-COVID-19 haholo ha o tluwa ho ntho tsena tsa bo di-vaccine le eng le eng le eng. Ya ba mme mong wa letsa mono hoseng hono, ya ba mme eno ha bua hore hey batho ba morena ke le betseng ka nnete boprofeta bo a etsahala, ntho ena ya COVID e tlo re etsetsa boprofeta hobane jwale batho ha ba sa tlo hlola ho reka ba rekisa, batho ha ba sa tlo hlola ba palama difofane ba etsa jwang hobane ba se ba fumane vaccine ena. Vaccine ena e se ile letshwao la sebata le se le kene ho rona mona kaofela, ha re ya le bona. Ya ba monna ya bitswang Bongani Bingwa o go ho yena, hey mme no that cannot be. Ya ba o etsa dismiss ha bohlokonyana tjena, ka tsela e ke la ka utlwa ke sa utlwisisi, a re never le kgale ha ona ntho e jwalo. I don't understand hore na hobaneng batho ba dumela hore ke ditaba tsa sebohodi tsa ka tsena. Ha ke utlwisisi hore na batho hobaneng ba dumela hore boprofeta ba nako ya kgale hakalo kapo batho ba kgale hakalo ka nako enono yeo ho neng ho ngolwa Bebele in the first second century, hore na ba ka iketsa why would they bother themselves ka ditaba tse tla etsahala ka 2021. Ya ba o tswela pele sebohodi sena sa ka seo ke se ratang hore jwale ebile taba ke hore le bua le motho e leng hore e kile ka ya eba a preacher myself, ho bua yena re na I've preached about these things. Tsena se ntse le di bua tsona ha se tsona, ke batla le utlwisise ke a paraphrase hoba ebile ke bua le ka Sesotho, so ke kopa hore e tle se ke ya re motho a mametseng kapo wena ntate Bingwa ya ba o mametse wa tlatlang wa tla ka di-face wa ke ntse ke bua taba tsa hao ha o so tshubalo, ke paraphrase ka tsela eo ke leng ka utlwa ka teng ha o ntso o bua ntate. Fela ntho ena ile ya nthuta dintho tse ngata, ka be ke ipotsa ke re haeba motho eo e kile ka ba a preacher kapo moreri, kutlwisiso ya hae ke hore ditaba tse neng di profeta kapo tse neng di bua ka nako eo ya kgale in the first century ha di ame ditaba tsa hona jwale. Ke o bontsha hore ha ile hantle many of our preachers ehlile ha ba utlwisisi na boprofeta ke ntho e jwang. Mme ke engwe ya ntho ile ya ntshusumeletsa hore ke lokise thero ya letsatsi lena.
mme karolonyana tsa teng di pedi. Ke tla qala ka ena ya pele ya hore na boprofita ba nako eo ya kgale hakalo e ka ba ntho e re amang hona jwale tjena. Ke kopa re tle re phetle bukeng ya Mateo kgaolo ke ya 24, Mateo kgaolo ke ya 24. Re mamele Morena Jesu yena ka boyena ha bua. Buka ke Mateo kgaolo ke ya 24, o tlo utlwe Jesu yena ha bua, o bua jwang. Jwale ore ke qala temane ya pele ere ya re Jesu ha etswa tempeleng a itsamaile ba barutwa ba hae ba mo atamela ba mmotsa ba mmontsha mehao ya tempele, empa Jesu a re le a di bona ntho tse tsohle. Ke nnete ka nnete ke re ho lona ha ho ke hwa leswa lejwe teng, lejwe le hodima le le leng hodima le le leng le sa heletswang. Itse o bana a dule thabeng ya mehlare barutwa ba hae ba tla ho yena ba inotse ba re ho yena re bolelle nako eo taba tseo di tla etsahala ka yona le ntho e tla ba pontsho ya ho tla ha hao. Jwale o tla bona ho Morena Jesu mona o bua ka dintho tse mmalwa, o ama dintho tse mmalwa mona tse tlang ho etsahala. Ha qala o tla utlwa a bua mohlala verse ke batla ho bua ka ke batla ho qala ke temana efeng. Ke batla ho qala verse 15 o jwale e tla re ha le bona manyala a bofediso a boletsweng ke moprofeta Daniele a emeng nqalong e halalelang. O tla o ile ithuta ho mona Jesu o ile a bua ka ho helia ha tempele a re ntho ena ile etsahala only a few decades, a few about tens of years ka mora hore a bue ntho ena ile etsahala go bomtsa ba bang ba bona ile nna ba etsahala. Fela ke batla mona o shebe verse 15 mona verse 15 o fitla re jwale e tla ha le bona manyala a bofediso a boletseng ke moprofeta Daniele a emeng nqalong e halalelang. Jwale e sentse re ruta mona hore mona e Morena Jesu o bua ka ditaba tse bueng ke moprofeta Daniel hundreds and thousands of years before tseo moprofeta Daniel a di buileng, a bua ka ditaba tse etsahala ene le Morena Jesu mona ha bua mona hore ntse di so etsahale ditaba tse ka ho di bona di leng pele le ho rona. Ke ho bontsha hore sena se re ruta hore boprofeta ke ntho e ka extendang as far as the end ho fihlela ha Jesu wa tla ka tseba tshelelo mane fihla ere e tla re ha o qeta ho phetwa dibuka ho tla ha Morena Jesu ho etsahala ho thwe e tla ba le lefatshe le letjha le lehodimo le letjha because the old things shall have passed away. Ke ho bontsha boprofeta bono ba tshenolo bo extenda ho tloha nako eno bo bile bo feta le nako ya rona bo dikela ka nqane ka nako eo e leng hore lefatshe lena leo re le tsebang le lehodimo tsena tseo re di tsebang di se bile di le siyo. Ke ho bontsha hore boprofeta bona bo botelele. Jwale it is possible hore le nakong ena eo re phelang ho yona boprofeta bona bo ka thetsa teng. So gore re ithute fela hore boprofeta bo ka etsa jwang. Jwale re ka ithuta hape ha re bala bukeng the first 5 books of Moses kapo yona ya tshenolo. Actually ha re ka nka tshenolo kgaolo ya 12 o tla utlwa hore ha e re isupise pele fela e re supa le morao e re mo re bontshang hore na dragone o wele jwang lehodimo hore a tlo fihla lefatsheng. Ke ho bontsha boprofeta bo ka re supisa the front, the future, boprofeta bo ka re supisa the current time, boprofeta bo ka re supisa the past mo re fitileng teng kapo ke shebe tjena ke re past, future, present di eme tjena boprofeta ke ntho e jwalo mme Morena Modimo a ka ya ka moo a ratang ka teng left to right. Ke karolo ya pele. Jwale re tle ho ene ya bobedi ya hore na jwale yena ya COVID-19 vaccine e o buang ka yona eo bona jwale ha o so ho bua mona ho so thwe ebile le difofaneng ha o sana motho a tla dumellwa ho kena sefofaneng with time ho sa fumana COVID-19 test. Ra tseba le ho tshela hona jwale rona Afrika Borwa mona le pakeng tsa teng le Lesotho le pakeng tsa teng le Swatseng le kae hore ha o sena test ya COVID-19 hona jwale ha o tshele, empa in the future ho sontse ho bonahala hore ho thwe e tla eka jwale ntho ena ya vaccine ena e tla ba yona certificate sa hore ho tshele ka yona. Na ntho e ka ba boprofeta bo le bo bueng ka bona bukeng ya tshenolo bo reng
ho tla ba le letshwao la sebata leo ha o sena lona o kekeng wa reka kapa wa rekisa re bitsa ka nako nngwe ntho bitswang a new world order. Jwale potso gore na ntho ena ya COVID-19 le vaccine e amana jwang mo na e teng hona mo. Jwale ke batla hore ka ha nna ke hle ke hlakise ba bang ba metswalle ya ka ile ha ba bona advert ya ka ba re he jwale motho ya no qalletse o profita he jwale re sa tla utlwa mepoto. Bonneteng ke hore nna ha ke mo profita neo ya bo profita ha ke so e fuwe ke Morena Modimo ha eba kona ntse tla mpha I'm still waiting. Fela ho ke tla o bolella hona gore neo ye Morena Modimo a mphileng yona ke ya ho manolla mangolo ke ya ho ruta lentswe la Morena Modimo mme ke neo yeo ke batlang ho le arolelana le yona le lona letsatsing lena ha re ithuta taba ena hore na bo profita le taba ye ya vaccine di kopana ho kae. Jwale ke batla re fete re tlo nka buka yona yena yeo ditaba tsena hangata di hlahang hona teng dinkwang hona teng ke bukeng ya rona ya tshenolo kgaolo ke ya 13 Revelation chapter 13 ke hona moo ditaba tsena tsa rona di hlahang teng. Re tlo le ka ho e bala kaofela fela re tlo le ka re e bale ka bohlale hore tle se ke ya re bora ha re se re e bala straight fela re tla e bala ka bohlale fela ho bohlokwa hore re e bale kaofela hobane ditaba tsa teng di teng mono. Jwale ha o so phethile tshenolo 13 eno ya hao yeo seng re le ho yona e re ya ba ke bona sebata se nyelohang lewatleng ho bua mammo ho bua Johanne yeo e neng e le moratuwa yane wa ene le morutwana ya ratwang haholo ke Morena Jesu e seng Johanne Mokolobetsi. Johanne re tlo e bala kaofela ntate Seiso 13 eno kaofela ha yona fela re tlo e bala ka bohlale. Ere ya ba ke bona sebata se nyelohang lewatleng se nang le dihloho tse supileng le dinaka tse 10. Dinakeng tsa sona ho ne ho retswe meqhaka e 10 mme dihloho tsa sona ho ne ho ngodilwe mabitso a nyefolang Modimo. Dihlohong ho ne ho ngotswe mabitso a nyefolang Morena Modimo. Verse number 2. Sebata seo se ke se boneng se ne se tshwana jwale tshwaya he. Ha re tshwae nna le wena ho thwe sebata sena se ne se tshwana le lengau. It was like a leopard. Jwale ho thwe maoto a sona a ne a le jwalo ka maoto a bere. Jwale o nke a leopard o e kenye maoto a bere. Jwale ho thwe mme molomo wa sona o ne o le jwalo ka molomo wa tau jwale o bo nka lion o e kenya mona. Ho thwe mme dragone ya sefa matla a sona le dragone ya yona le borena ba yo le dragone ya yona le borena bo boholo. Jwale ene le sebata se o bonang hore se ne le ntho kopakaneng fela ha o so o inahana motho mono hore ha se ntho ono ka ba wa e tsebana ke sebata se bitswang mang. Jwale verse number 3 ere ka bona hloho ye nngwe ya sona e hlabilwe e ka ya shwa empa leqeba leo le bolayang la fola. Mme lefatshe kaofela la makala ke sebata. Verse 4. Ba rapela dragone ka hobane e ne ile sebata matla a yona. Ba rapela le sebata ba re ke mang ya ka lekanang le sebata mme ke mang ya ka tsebang ho lwana le sona. Sa nne wa molomo o bolelang ditaba tse kgolo ha o thwe sa nne wa ho bolela mang bolela sebata sa nne wa molomo o bolelang dikgolo ditaba tse kgolo le dinyefolo o e tshwae taba eno mme sa fuwa matla a ho lwana ka dikgwedi tse 42 40 months. Verse number 6. Sa hlamisa molomo wa sona o nyefola Modimo o nyefola le lebitso la ona le tabanekele ya ona le ba ahileng lehodimong. Verse number 7. Sa newa ho lwantsha bahalaledi le ho ba hlola hape sa newa matla hodima mefuta ya le dipuo tsohle le hodima ditjhaba tsohle. Verse number 8. mme se tla rapelwa ke bohle ba ahileng lefatshe bao mabitso a bona a sa ngolwang ho thwe a sa kang a ngolwa bukeng eo ya bophelo ya konyana e hlabilweng le sa lefatshe le hlabilweng e sa le lefatshe le thewa. Verse number 9. Yana le ditsebe a etsewang a utlwe ba isang ba bang kgolehong o tla ya kgolehong ya isang ba bang kgolehong o tla ya kgolehong le yena o tla ya kgolehong le yena mme ka re ha motho a bolaya ka lerumo e ka kgona le yena a bolawe ka lerumo ho tjho bebele moo ke moo ho tla bonahala mamello le tumelo ya bahalaledi. Ho ntso bua ka sebata
se le seng sa pele ho thwe se ne se tswa ka metsing. It was the beast from the waters. Ha re bala from verse number 11, e bua ka sebata se seng jwale se hlahang lefatsheng, not from the sea. Ho thwe se ne bile se fapane le se seng se ne sena le dinaka, ho thwe se ne se bua jwalo ka konyana, se na le dinaka tse pedi tse kang tsa konyana, se bua jwalo ka dragon. Ho thwe sona morero wa sona e ne se ho rapele sona. Ntho nngwe le nngwe ne e etsa sebata sena sa bobedi, se ne se etsetsa sebata se feng? The first beast, sebata sa pele. Jwale ke batla re theowe mono mo fihlang hore verse 16, ho thwe mme sa etsa hore batho bohle ba banyenyane le ba baholo, ba ruileng le ba fumanehileng, ba sa ruang le ba ruileng, ba amohele letshwaong letsohong la bona le letona, le ha e le phatleng tsa bona, le hore ho se be motho ya ka tsebang ho reka le ha e le ho rekisa ha se na letshwao kapa lebitso la sebata kapa palo ya lebitso la sona. So mona ha o thwe palo ya lebitso la sebata kapa lebitso la sebata kapa lebitso la sebata, letshwao la sebata, ha o bue ka sena sa bobedi seo ke se tlotseng ditabeng tsa rona, ha ka kena ho sona. Ho bue ka the main beast, e leng sebata sane se tswang lewatleng seo re ithutileng ka sona ho kae, ho tloha ho 13 verse 1, seo thweng se bua dinyefolo, se bua sa hatella bahalaledi for 40 and 2 months sa etsa jwang. Jwale qetellong ke mona mo thwe ke mo bohlale bo leng teng, ya hlalefileng a bale palo ya sebata hobane ke palo ya motho. Palo ya sona ke 666. Ha ke re ra tseba palo e hangata re tla bentse re ke 666 kapa ke 666. Ke Bibele tjho tsena ke ditaba tse itlhaelang Bibele di le jwalo, tse sa tswakwang, tse sa hlaloswang. Jwale ke batla hore re tlo ithuta ka ditaba tsena, re botse hore na jwale nthwena eo thweng ke letshwao la sebata, eo thweng batho ba tla e fumana letsohong la bona le letona le diphatleng, hoba Bibele ke yona e tjhong jwalo, ha se rona. Ke nthwena re ithute yona ka Bibele, re manolle boprofeta bona re ithuta ka Bibele, re sa ithuti ka menahano ya rona. Jwale ke tlo etsa presentation mona, ke kopa le mphe metsotsonyana e mmedi eo re tlo tsamaya ka yona. Presentation ena e tla etsa hore picture ka e hlahele nyane fela, yona le tla e bona e le kgolo that presentation. Presentation eno ya ka e tsamaya ka tsela ena, ke tshepa hore bohle le ntse le e bona. E re qala 2021 ka boprofeta, the past, the present and the future, ke ditaba tseo ke batlang re bue ka tsona. Jwale ntho ya pele ha o bona diagram eno e beuweng mono, ke e lekang hore an artist impression hore na motho eo o utlwisisa eka sebata ke ntho e jwang, sena se o no bua ka sona. Jwale ke batla re ithute ka ntho ena hore re fumane hore na sebata, letshwao lena la sebata ke lefeng. Re tlameha re tsebe fela pele hore na sebata seo sona ke sefeng. We need to know who or what that beast is first of all. Jwale sebata se nono ha ka se qala kgaolong yane ya 13, ha ke re le ntse le mpona mo ke hlahile hanyenyana, ba re ntse ke bonahala. Ha re se qala jwale re ithute tse ding tsa matshwao a sebata sena. Ho thwe ya ba ke bona sebongata se nyoloha lehodimong, se na le dinaka tse 10, dinakeng tsa teng ho gotse meqhaka e 10, mme dihlong tsa sona ho ngodilwe mabitso a nyefolang Modimo. Jwale ho thwe sebata seo ke se boneng se ne se tshwana le lengako, maoto a sona a ne a le jwalo ka maoto a bere, mme molomo wa teng o ne o le jwalo ka molomo wa tao. Jwale re tla hlokomela ba bangata ba ileng Bible students ba tla tseba hore senotlolo se notlollang boprofeta ba tshenolo se dutse ka hare ho buka e bitswang Daniel. Hore o unlock boprofeta bo ka hara buka ya tshenolo ke ya pheta. Buka ya tshenolo o tlameha o ithute buka ya Daniel, mme ha re hlokomeleng re tle re tsebe ho bona, re hopole bere, re hopole lengau, re hopole tau. Jwale re tlohe re mathe re ye bukeng ya Daniel,
ke Daniel ke kgaolo ya bosupa. Daniel chapter 7 ke moo ke batlang re eteng. Re tlo matha ka pele haholo. Re tlo matha ka pele haholo ditabeng tseno tsa Daniel. Ke kopa o tlo re etse follow because hona ke batla re tlo tseba tabeng ena ya sebata le letshwao la sebata. Jwalo ka mehla bana beso re lebetse ho tjho dipotso ha di le teng re kopa le dingole di botswe mono. Le botsa dipotso di tla arabelwa either ke nna, I can't see them nna hona jwale fela e tla re qetellong ya letsatsi batho ba ntseng ba ntjhebetse ba tla mpolella ho tloha moo re tla di araba ka morao. Hoba ditaba tsena ke batla hle ke qale hore these are not common issues. Ditaba tse re buang ka tsona ha se ditaba tse tlwaelehileng ebile tse ding ho batho ba bang ka nna hlahe ditaba tse nyarosang empa ke boprofeta bo jwalo. Ha o nahana morena Jesu ha na bua ka hore the whole temple will fall kapo ho thwe motho wa tlang batho ba tla lefatshe le tla tla le hlwebile kapo le tjheswa ka mollo, o tla utlwa hore ha se dintho tse common tseo re di tlwaetseng tseo mmele le kelello ya rona di tlwaetseng ho di amohela. Mme bona boprofeta is not any different. Le bona boprofeta bo re leng ho bona ha se boprofeta bo tlwaelehileng. Ba bangata ba tla utlwa eka ke bua ditaba tseo e kang ha ba di utlwe hantle o ile ba utlwe eka di a ba toba, empa ha ona morero o jwalo. Morero ke ho manolla ditaba tsa morena Modimo hore re ithute re eng kae re eng pele bohle. Ke ona morero wa rona wa hore re etse letsatsing lena. So ha re botseng dipotso ke a kgola ho so phetlile ka moo ka ho bukeng ya hao ya Daniel. Daniel ke buka ya ho qetela ho ba profeta ba baholo, the four prophets e leng Jeremiah, Ezekiel, Daniel le Isaiah. Daniel ko ho qetela ho ba profeta bano. Re nka Daniel kgaolo ke ya bosupa. Jwale bukeng ena ya Daniel ho thwe ka selemo se qalang puso ya Belshazzar ke chapter 7. Morena wa Babilona Daniel a bona toro le ditaung tsa hae mme a ba le dipono moyeng wa hae, a ngola toro eo a bolela dihloho tsa yona. Hore Daniel a bua a re diponong tsa ka tsa bosiu ke ka tadimang ke bona meya e mene ya lehodimo e tsohile matla hodima lewatle le hodimo. Dibatana tse kgolo tse 4, 4 beasts tsa nyoloha di tswa lewatleng. Wa hopola sebata se le sona ho itse se hlaha kae? Se hlaha lewatleng, se hlaha metsing. Wa bona se ntse na le tshwano moo. Ho thwe se seng se le ho se seng, one different from the other. Sa pele se ne se ka tau. O sa hopola molomo wa sele ho itse ka rwang wa tau. Se ne se na le mapheo a jwa a ntsu ka tadima ho fihlela mapheo a sona a hlothwa. Mme sa nkwa fatshe sa emiswa ka maoto a sona jwalo ka motho sa newa ile ya motho. Ka bona sebata sa bobedi se jwalo ka bere. O sa hopola mo le maoto itse ke yang? Ke a bere. Molomo ke a wa tau. Ntse ho hopola ntse re le tshenolo 13 mara. Ho thona le dikgopo tse tharo molomong wa sona, dipakeng tsa meno wa sona. Mme ha thu sona tlo ho rusulle dinama tse ngata. Ka mora seo ka boela ka bona sebatana se seng sa boraro. Ho thwe se le kang lengao. Wa hopola se le ho thwe mmele kaofela e ne ka wang? E ne ka wa lengao, maoto e ka bere, molomo e ka wa tau. So e sentse ho ruta hore mona ke ntho thweng ke type and antitype hore ntho tsenana ke pale e le nngwe e bolelwa ka dibaka tse fapaneng le ke ba profeta ba fapaneng. Jwale ho thwe ka morao seo ka boela ka tadima se seng ka mora moo ha ke bona diponong tsa ka bona sebatana sa bone se tshabehang se bohale. Mona wa utlwa moprofeta Daniel ha re se tshwana le o go fela ntho e tshabehang e mpe hakalo ha ke so e bone ebile e leng bohale. Se fetisang ka matla se na le meno a maholo a tshepe, se rusolosa se buaretsa, se hatakela ho silweng ka maoto a sona. Se ne se le ho sele le dibatana tsohle tseo di neng hlaile pele. Ho thwe ha o thwe se le ho thwe it was completely different from all the other beasts that had come before it. Se ne se fapane. Ha re ne re tswela pele mme se na le mana ka leshome.
o sa hopola manakane ha ke boha manaka ao ka bona lenaka le leng le hlaha pakeng tsa a mang mme manaka a pele a mararo verse 3 a kgorolwa ke lona mme bona lenaka la leo le ne le na le mahlo a kang mahlo a motho le molomo wa teng e le o buang ka boikakaso ho thwe le ne le bua dikakata that little horn lenaka leo le lenyane o sa hopola ka mole ho thwe sebata se ne se etsa ho thwe se ne se nyefola morena modimo se ne se rohaka same words jwale ha re ithuteng he boprofeta haeba e ne ba ke sekolong ne re tla re yena ke course number 1 sebata boprofeteng se bolela eng lentswe le sebata boprofeteng le bolela eng ha re ithute bibele hona mona bukeng ya Daniel e tla fihla e hlalosa kgaolo ke ya 23 kgaolong ya 23 o re a bua a re sebatana sa bone ke mmuso o mong wa wa bone o tlang ho ba teng lefatsheng o tla fapana le mebuso e meng kaofela mme o tla re resulusa lefatshe kaofela o le hatikele o le silakanye manaka a 10 ke marena a tlang ho hlaha mmusong oo mme hona le a tla hlaha ho sebata seo sa bone o hopole lenaka lena le hlaha sebateng seo sa bo 4 sena le manaka ho thwe o tla fapana le ba bang o tla bua dipuo tse lwantshang mookamedi a phahameng jwale bana beso haeba nthwena e batla e o duba hlohong mona ke lekile ho etsa a picture 24 in 23 7:23 so mona mo ke seng ke le bontshitse teng ke entse summary ya boprofeta 2 prophecies ya Daniel kgaolo ya bobedi ha re so bui ka yona fela ke tlo e summarize ka pele le ya Daniel kgaolo ya bosupa di-prophecies tsena tse pedi di rana in parallel di bua ntho e tshwanang ho Daniel chapter 7 re gatang ho e bala ho thwe mmuso wa pele re boleletse hore sebata ke mmuso wa pele o tshwanang le tao wa bobedi la ba mmuso o thweng kwa Medo-Persia ha o sheba history o tla bolellwa ebile bibele hona mona hona bukeng ya Daniel mona e tla o etsa hore ka nako nngwe moprofeta Daniel a fihla ho setlolo sa motho o thweng ke Nebukadnezar sentse se nwa ka dikhapo tsa morena modimo tseo Nebukadnezar na di nkile kae mo ka kerekeng ka ka tempele ya modimo ho twana ntse ana tauwe ke mane mo ho fihleng hangolwa ka monwana ba bona monwana ngola mene tackle of fasting nako ya hao e fedile ho thwe letsatsing lona leo haeba wa hopola ha o ntse o ithuta bukeng ena ya Daniel ho thwe ya ba Mede le ba Persia ba fihla ba hohola Babilona ha o ka ithuta pale ya hore na ba ene ba etsa jwang o ka qaboa tsheare lena kaofela hore na ho ile wa etsa jwang hore Babilona e we kene ba sa tsotelle ke hobane ba ne ba dumela hore ha hona motho a ka kenang Babilona ho thwe ka mora mmuso wa ba Mede le ba Persia ho ile wa hlaha mmuso o mong o kang lengao le hlodi nne ke mmuso wa Greece jwale mona re bua ka di-super powers re ntse re theoha ka tsona the super powers the first super power ha re se re tloella tsa bo Egipta tsa bo eng ke Babilona ke Medo-Persia ile a tla ka mora moo no ile ba Greece ile a fihla ya nka mmuso ena ke banna bo Alexander the Great hona mono jwale ga tseba hore ka mora mono mmuso wa Roma ile ba mmuso o latelang mmuso wa Roma ona ga tseba hore ke nako eo morena Jesu a phela nako morena Jesu a neng a phela ka yona ga tseba hore ke nako eo mmuso wa Roma o neng o busa hobane ke mane mo o tla bolela hore o la ya ho Pontius Pilate o la ya ho mang hobane mmuso wa Roma o ne o nkile ntho ka reng ke the western world kana kweno ine le mmuso o akaretsang ka mora mo no jwale ho thwe hwa hlaha mmuso o mong ke mona mo thweng ho mmuso ona wa Roma hwa hlaha mmusonyana o mong o no hlahang o fapane le yemeng o na le molomo o bile o bua le dipuo tse makatsanang ke Daniel chapter 7 eno ha o bua
Daniel chapter 2 mo ne tla bua ka iron and clay hore ya ba tshepe ha e kopane le letsopa ho thwe ya ba jwale ka mora mo le jwale ya fitla le khatwa le fitla le otla Daniel chapter 2 statue sena maotong mane se a peporana ya morena modimo o hloma mmuso wa hae le mona ha o bala bukeng re qetang ho e bala ya Daniel 7 o tla ithuta hore jwale ho bolelwa hore empa modimo o tla fitla a tlosa mebuso eno kaofela a thea mmuso wa hae. Jwale ke batla re tlo ithuta ntho tsena di le tjena hore ntho tsena ke mebuso ena e tjena ke yane ho thwe e hlahile ka mane ka Daniel 13 mane. Jwale re tlo ithuta Daniel 13 hore na ho etsahala jwang. Jwale ho thwe ntho bohlokwa ke hore mmuso ona o thong o tlile ka morao wa Roma ho thwe o tlile e le mmuso o hlahang hona ho Roma gore ile ba mmuso ene se o fapaneng ine le Roma fela e tlile e fapaneng le mebuso e meng. Ha re ithuteng he re tsweleng pele ke mebuso eno e jwalo ka 13 ka mane ho bolelwa mmuso ona o song re shebane le ona o na le di-characteristics tsa Babylon mo o na le matshwao a Babylon o na le matshwao a Medo-Persia mona matshwao a Greece mona le matshwao a Roma mona le matshwao a fela yona ke mmuso o fapaneng le mebuso e meng. Jwale ke batla re tebe ka sebata seno re tsebe ho ithuta sona hona sebata se ha ile hantle se re buang ka sona ke mang ke sefeng sebata se ho pula re bua ka sebata sa Daniel kgaolo ya 13 ke kopa o ntshwarele mmoho ke lahla ka tshoka re tla di otla ka pelenyana fela dipotso ha di le teng le tla di botsa. Jwale re bua ka sebata se hlahileng ho dibata tseno sena le di-characteristics tseno. Jwale ke batla re nke ho 13 mona hore na ho thwe ke sebata se jwang. Re se re ithutile 1 hore ke sebata se tswang ho Roma ya bohetene. Ha ke re Roma ya bohetene ke bolela pagan Rome gore Roma ya borena fela ine e sa tsebe morena modimo ine e le mmuso fela ga tseba Nebuchadnezzar ke yena a fitla o fihle a hohole dintho tsa morena modimo ka tempeleng le bana ba ba Greece le ba mang le Roma re a tseba hore ine le bona bane ba ne re ha o thwe motho enwana o ho thwe he's blaspheming against modimo wa rona ebe motho ya neng a ikarabella ho Israel monono wa mo Roma a in charge bo hai nna ka nnete ha ke bone phoso e motho ena a entseng ho ba nna sa utlwisise letho ka ditaba tsa modimo ba ntse ba go ipitsa modimo bele ba le hlaya le tsa dipika modimo mo go ya ku nna na e kena ka entaba ena fela batho bona ba re no go batla hore re monke re mo bolaye ine ile sebata se tswang ho Roma ke letshwao la pele. Letshwao la bobedi le ho ithutang lona mona ho kgaolo yona ene ya 13 ke hore sena le matla a borapedi bo anetseng lefatshe lohle. Ke mona mo verse 4 ba rapela dragon ka hobane ne ile sebata matla a yona ba rapela le sebata ho thwe ba rapela dragon ba rapela le sebata jwale ho bua ka mo ka borapedi ke number 2 e leng characteristic ya teng. Number 3 ho thwe sebata sena se nyefola morena modimo ntho ena e qadile verse number 2 mane verse number 1 mo thwe mme dihlong tsa sona ho no ngodile mabitso a nyefolang modimo ke ntho ya pele fela le ha o fitla verse 5 mane ho thwe sa ne wa molomo o bolelang ditaba tse kgolo tse kae tse biki tse ka le dinyefolo mme sa fuwa matla a ho lwana ka dikgwedi tse 42 e se le verse point ena ya bone o e shebile mona ntho engwe go tla bona sebata sena ka yona gore ya ba e hlorisa bahalaledi ka dikgwedi tse kae 42 jwale ntho engwe ya ho qetela ke yane e re ithutileng yona ho verse number 18 mane e reng nomoro ya sebata seno ke 666. Ntho e ke tla bolela fela ke hore sebata sena re se tsebe ka hona kaofela sebata sena se tlameha se meete di-requirements tsena kaofela se tlameha se meete di-requirements tsena e senya 666 fela e se ya ho hlorisa bahalaledi fela e senya ho haka modimo le o nyefola modimo fela kapa ya ho tswa ho Roma sebata sena se tlameha se di etse kaofela. Mme ka nako ena ke batla ke etse pause ha ke nahana hore sa saletse ke ntho e bang
20 minutes or so. Yo ke tlo rana ka pelenyana ka yona mona, about 16 minutes. Ke hore sebata sena bo mme le bo ntate ke batla le utlwisise hore ha re bua ka sebata re bua ka mobuso, re bua ka an institution, ha re bue ka motho a le mong. One, ha re bua ka sebata sena re bua le ka batho ba se salang morao. Batho ba se salang morao ha se le hore re bona ke bona sebata kapo ba sebeletsa satane kapo ke batho ba o ka reng ba etsa ke bona batho ba ileng hore ba etsa ka bomo dintho tsena. Many of them ba etsa dintho tsena ba ntse ba sa tsebe, ba ntse ba etsa ditaba tse latelang modimo as far as they can. Mme ke tla le bontsha qetello mane, ke kopa re tle se ke ra chokolla hona jwale ke nako o sa tlamehang ho tswa re nne re tswe re kena, hobane ha re ka lahlehelwa ke ditaba tse ding mona e hlile ditaba di tla re nyamella, re tla sitwa ho fihla pele mane. Jwale mme be ke hlalose hore nna ha ke re hore be ke monna ke mokana, ke la ka nako ye nngwe ka kena sekolo ka ba ka trainwa institutioneng tsa sona sebata sena, and I'm very grateful. Mme le batho bao ba neng ba nthuta le batho bao ke neng ke sebetsa le bona ke batho ba tsebang modimo, ke batho ba morena modimo. Jwale e tle se ke ya ka ho thwe ke rwakile batho hobane jwale re manolla boprofeta. Mme ba bangata batho le di-institution tse ngata tse ntseng e di thusa yona institution ene eo re buang ka yona mona. Jwale re a manolla ha re etsa tjena. Jwale ho thwe sebata sena se tswa ho Roma ya boheteng. Ke re ke letshwao la rona la pele mona, haeba o sa hopola the first requirement ke hore se tlameha ho tswa ho Roma ya boheteng. Jwale re batla ho botsa history le di-historian di re hlalosetse hore na Roma ya bohetene ha e fela bo Sisare ho ile wa hlaha eng kapa wa hlaha bo mang. Ke bala ka letshwaong la ka le letshehadi ka moo ho leng light ke ene tlo hlaha again. Ho thwe to the succession of the Caesars, a ke re bo Caesar re ra tseba hore ke marena a nono a Roma eo re ka bitsang ya bohetene eo re bitsang pagan Rome. To the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. Ba pontificeng ke baruti bano bao e leng ba cardinal le ba papa. When Constantine left Rome, Constantine ke wa o qetela yeo e neng e le mo Cesare wa setjhaba sa Roma. Hapo Constantine, when he left Rome, he gave his seat to the pontiff. Ke history jwa e re o ile a fana ka matla a hae a fa buruti. Jwale re shebe Stanley's history ke page number 40. E re the popes filled the place of the vacant emperors of Rome. Ho thila ha ba emperora bana ka pomagena ana maholo a Roma fela jwale ka ha ke shula fela ka Constantine. Ho thwe ya ba bopapa bo fihla bo nka sebaka seno se neng se le field, inheriting their power. Ho thwe ba nka matla a teng, ba nka boholo ka mahadi prestige le di-title tseo tse neng di tswa ho pagan. Ho hopole Roma yeo ho thweng ke pagan Rome ya boheteng e ne e sa tsebe modimo, it was pagan. Jwale mona wa qetela mona o re papacy is but the ghost of the deceased Roman Empire sitting sitting ground upon its grave. Ho thwe jwale bopapa bo buditseng teng ko re ha ile hantle o kare ke sethotsela sa bo Roma bona ba ho thweng ke Roman Empire bo ituletse moo. O so ka ithuta dintho tse ngata ka bopapa bona bo ho buang ka bona hore le head office ya teng e hona sebakeng se ho thweng ke Roma, moo ba bangata ba tsebang hore ho bitswa Vatican City, ke hona moo head office ya teng. So go bontsha hore even the physical head office of what we call papal Rome, bo Roma ba bo papa bo dutse hona moo head office ya bo Roma ba bo hetene ne ile hona teng Roma. Hobane Roma Vatican City o tla bona hore ha se head office
ya Italy itself, so to speak. Me ho thwe ke ditaba tseno di le jwalo. Ha re nke ya bobedi e re ithutileng yona ho thwe sebata sena se na le matla a borapedi ba lefatshe lohle. Borapedi ba lefatshe lohle. Jwale mona ke nkile nthong e nngwe ya Facebook page e bitswang Catholics Know the Answer official page. Ya hlalosa hore lentswe le Catholic le bolelang. The word Catholic is derived from the Greek adjective katholikos. It is a combination of the Greek word kata, e leng hore according to kapo ho latela, le holos, e leng haholo kapo kaofela. And more colloquially, into bolelang ho akaretsa hohle, universal. The church is called Catholic because e extenda lefatshe lohle, borapedi ba yona bo etile kae lefatshe lohle, hobane e ruta universality and infallibility, each and every doctrine which must come to the knowledge of men. Ke ntho e ke nkileng e le jwalo. Jwale ho thwe lentswe lena Catholic le bolela e ka lefatshe lohle. Re nke taba ya boraro. Ho thwe sebata sena se nyefola morena Modimo. Se etsa jwang? Se nyefola morena Modimo. Ha re baleng hore na lentswe lena ho nyefola le tswa kae? Le bolela in fact re nkile taba eno tswa ho tshenolo 13 verse 5 ho thwe sane wa molomo o buang dintho tse kgolo le dinyefolo. Lentswe le nyefolo ka Bibeleng le bolela le tla batla hore re ye bukeng ya Johane kgaolo ke ya 10 verse 33 mo re fumanang definition ya pele ya nyefolo. Ho thwe yaba ba ne ba tsekisa morena Jesu mona. Ho thwe yaba Bajuda ba mo araba morena Jesu na ha ile hantle ke entse mesebetsi e metle hakale dintho tse ngata hakale tse ntle. Ha ile hantle ke tsekiswa le ntle piletsa. Ho thwe yaba Majuda ba mo araba ba re ha o tlepeleletse mosebetsi o motle. Empa ke ka lebaka la nyefolo ga o tlepetsang. Why? Hobane wena o le motho o iketsa Modimo. Ke o bontsha definition ya pele ya ho nyefola ke hore wena o le motho ebe o iketsa Modimo. Definition ya bobedi ka e fumana bukeng ya Mareka kgaolo ke ya bobedi temana ke ya bosupa mo ho ntsong ho bua ka ena morena Jesu ka pole ena morena Jesu ha ntsa bua ditaba ho thwe ena o buelang jwalo o a nyefola. Blasphemy, that's what ke blasphemy, o a nyefola. Ke mang ya ka tshwarelang motho dibe ha e se Modimo o inotsi. Ke o bontsha hore definition ye nngwe ya bobedi ya ho nyefola ke hore ha o ka re wena o le motho yaba o re o tshwarela dibe e seng morena Modimo. Jwale ha re mameleng ntho thweng ke history e bua le rona. History ho thwe encyclical letters of Leo the 13th. Ho thwe ha ngola lengolo leno o ile a re rona bopapa, the papacy, we hold upon this earth the place of God Almighty. Ba re rona lefatshe mona re hlile re nkile sebaka sa Modimo, re hlile re Modimo. Ke ntho ya pele wa hopola ho ile a thwe the first definition ya ho nyefola ke ha o ka re wena o le motho yaba o ipa sebaka sa Modimo. Ya bobedi ke ena re nka bukeng eo thweng ke dignity and duties of the priest, volume 12 letsephela bobedi. Mona ere Modimo ka boyena, God himself is obliged to abide by the judgment of his priest. Ho bua bo priest ba bona bo papa papacy. And either not to pardon or to pardon according as they refuse or give absolution. The sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Pare haile hantle mosebetsi wa ho tshwarela dibi ko wa bo papa le bo priest ba teng. Hore ke bona ba reng re tshwarela yeno ha re tshwarele yeno ebile Modimo ha hona qeto ye nngwe a etsang go go fela ha mopapa le bopapa le boruti
o se itse yena wa tshwarela modimo ena ho to subscribe to it modimo ena sa ntlatla a fela okay ho lokile monana a le so tsetile ho nepaetse ho thwe jwale bopapa bo etsa dintho tsena tse pedi hona bibele e ho bitsa ho bua mantswe a nyefolang ho ipitsa modimo kapo hore o ya tshwarelang dibe ha re ho ya bobedi re itse matshwawana a tlameha a be teng kaofela ha ona jwale mona re kena hape thutong e nngwe ya boprofeta ho thwe se hlorisa bahalaledi ka dikgwedi tse 42 ha ba ya hopola mono ke mona mo ke verse number 5 sane wa molomo o bolang ditaba tse kgolo le dinyefolo mme sa fuwa matla a ho lwana ka dikgwedi tse 40 a metso e mmedi 42 months jwale ke batla mona re ithute boprofeta na bo manellwa jwang hore boprofeteng ba bibele 1 day equals 1 year ditaba tse thapelo di nka kae ha e se bo so iqapela ha ke iqapele bana beso ha o ka bala bukeng ya Ezekiel kgaolo ke a bone temana ke a botshelela wa bala bukeng ya Numere kgaolo ke a 14 temana ke a 34 o tla utlwa mona modimo a re I have appointed you each day for a year a re matsatsi ano a 40 a o jwale ba nentse le tsamaya ka ona ba le ho sheba hore na bana ba Israele bana ba hanaking hana bana ba tloa e Gapita ba ya ho kae lefatsheng leno le ho thweng ke la milk and honey ke mpa fela jwale le tsela le ntsile na le se le tsile ka hlogong yaka ho thwe bane ba tloa teng ba tsamaya bane ba nkidi matsatsi a 40 hore ba o hlwela hore na ba o ba mono ba jwang ba khutle jwale ho thwe ya ba ha ba fihla ba re ho morena modimo ha e khona diphinka tse mono di a hlola re kebe ga ihlola ho thwe ntle le ba babedi fela ho bona ba o ileng ba fihla lefatsheng lona leo ho neng ho itswe ba tla ya ho lona jwale ho thwe morena modimo a ba re ke le kahlolo ya ho etsa dintho tsena I have appointed you 1 day for a year ba tsamaile le matsatsi a 40 lona le tlong ka dilemo tse 40 le ntse le rafelleng ke mane mo bana ba Israele ba ileng ba le rafelleng 40 years ba fela 40 years wa sala Joshua le Caleb bona bao ba babedi bao ba neng ba itse ho morena modimo batho bana re ne bona fela wena la ela fela morena modimo ka ba nka ntwe ngata ha bana ba bang kaofela bana ba phintha tseo jwale modimo a ba re jwale mona re ithuta hore boprofeteng 1 day equals 1 year jwale mona ho bua ka 42 months dikgwedi tse 42 kgwedi jwale dikgwedi tse 42 ke matsatsi a makae kgwedi le 42 matsatsi a 30 kgweding because ra tseba ho kgwedi on average it is 30 days ibile le ho profiteng e hleva ya matsatsi a 30 e se 31 e se 29 e ya 30 jwale ha o nka 42 we multiply ka 30 e fa 1260 days jwale ha o nka days eno we fetola dilemo e fetwa 1260 years jwale dilemo tse 1260 years ke dilemo tse etsang jwang ha o sheba setshwantsho sena se ka letso le letona se tla o etsa hore ke nako eo bibele kapo history e bitsang the dark ages dinako tsa bofifi dinako tseo the Holy Roman Empire o ba reng Holy Roman Empire gore e kopantse go emperor le ho halale gore e kopantse ntho o tseng ke lentsula le sebitso mona o se o kopantse Roma ya bo hetene le Roma ya bo Christ how to holy gore ke hobane bila gare Roma ena ya bo papa e tswa ho Roma yona yana ya bo hetene is but a ghost of that Roman Empire ho thwe ka selemo sa 538 ha Constantine a etsa give up ho fela ka bo Roma ntho thweng ke Roma ya bo hetene ho thwe ile a fa matla a nono ho bo papa e le boruti a re jwale o nke
taolo go tsona jwale ke ka selemo sa 538 AD go thwe dilemo tseno ka o fela tsa tlhokofatso ya batho e ne ile tse ngata tse mmakatsanang tse fihlileng tsa fela ka selemo sa 1798 tsa etsa 1260 years go thwe dilemo tseno no bopapa bo ne bo etsa persecute bo bolaya batho literally bo bolaya batho bo kgaola batho batsoho bo crasha dikelello tsa dihlooho tsa batho literally e le ntho ka reng ke a tyrannical empire jwale potso gore na ka 1200 ka 1798 ntho ile ya fela e fediswa ke history ya re ruta gore na ka selemo sa 1798 go ne go etsahaleng go thwe monne a bitswang Napoleon Bonaparte wa mofoga a banka monyetla ka ntho ka bitsang pherekano go ile ha kae kae Roma mono fela o so bolawa one Frenchman ka taba tse sa bonahaleng fela go thwe monne a bitswang Napoleon Bonaparte ba re enough is enough ke go emelwa ke go dula ke ntse ke hatikelwa ke bopapa le boroma a romella monne a bitswang General Betiere Roma a fihla ga tsa molata batho ba no mo wa teng ha o e bala ka nqena e re the murder of a Frenchman in Rome in 1795 gave the French an excuse for occupying the eternal city and putting an end to papal temporal power. Taba tsena di tswa bukeng e bitswang Church History le Capekela page 24. Go to the aged pontiff in se le mo papa ya seng a le mogolo ka dilemo himself was carried off into exile. Ha ba le sa o pola ha go tleleng Bibileng a tswa Bibele ya ke rateo. Ha go tleleng Bibileng go tshenelo 13 ya gona mane le tle le ba verse number 9 13 verse 9 13 verse 9 le tshenelo man e fitla ya na le ditsebe utlwe ya isang ba bang kgolehong whoever takes others into exile yena o tla etsa will be exiled jalo ho thwe yena bona bopapa bona bone bo dula bo lelekisa batho bo ba isa into exile ho thwe qetellong a qetella yena entswang a isitswe into exile himself carried off into exile to Valencia, the enemies of the church, which is already Taba. The last pope they declined had resigned. Yababare wenzewa esele wa qetela yaba situlo sa bo papa ka tsela yeo sineng se tsebala ka yona yaba ke mohlang se felang Bibele mona go kgaolo ya 13 ke mala e re ba dile mona ya 3 o yaba ke bona hloye nngwe ya sona e hlabile e ka ya shwa go thuse bata sene ya ka e ka se ya shwa ka 1798 a tiko hona se tlatla se tsoha goba ha o bala taba tsa 13 mona go bata sena jwale sa tsoha hape ge a tseba gona se le sa etswa hana go se le khutshonyane tjena ge etse yeo ya o qetela test go thwe nomoro ya sebata ke 666 mekgwa e mengata ya go bontsha taba ena fela ke batla hore ke fete go ena ile nngwe fela hore if the official title ya bopapa bono bo re botsebang ke ntho bitswang Vicarius Filii Dei jwale ra tseba hore ho bua selatini naheng eno jwale ha o ka nka dinomoro tseno tse reng Vicarius Filii Dei jwale wa nka hore na di etsang ga tseba hore a ke 1 re tseba ntho eno sekolong re etse a etse tharo ke 3 ga tseba hore V ke 5 V le yo ha ile hantle di a tshwana so ha ona bothata V le yo ke 5 S ha ona letho F ha ona ntho jwalo I ke 1 L ke 50 D ke 500 jwalo ha o ka di nka dintho tseno wa di kopanya jwalo o tla fumana hore di etsa letshwao nomoro e bitswang 666 ebe go bjale ye ya Vicarius Filii Dei o tswa enka ka e thapelo ha e sebe o boso o qadile ka mepoto ebe ke re ha re nke di document tse pedi ke tla nka ya khale le ntjha ya khale ke ya our Sunday Visitor April 18 1915 e reng the letters on the Pope's crown are this Vicarius Filii Dei ye bolelang moemedi wa moramotho lefatshe kapo moemedi wa moramodimo lefatshe the vicar of the Son of God o kare ke ya khale ntweno motho wa kanna ba se ba ilahlile ntweno ha ibile ha e sale le jwalo ebe ke re ha re ata mele he re 1995
jwale re bale buka e bitswang Crossing the Threshold of Hope ye ngotsweng ke ntate Johanne Paulus wa bobedi. Rona ba bakana ka dilemo, rona ba dilemo di bo 40 tjena ga tseba hore re photse dilemong tsa ntate Mopapa ebile ona ka tla le hona ho rona mona a banna kena bo Lesotho kwana ebile le ditsela tse ngata di bitswa John Paul II tsela tseno ba nona kila ka fihla. Jwale ha ngwala buka mo nono ke conversational book ha o e bala tjena fela ha ile hantle e ngotswe ke yena qetellong. Phela boraro buka eno e re confronted with the Pope, one must make a choice. The leader of the Catholic Church is defined by faith as the vicar of Jesus Christ and is accepted as such by believers. Yet the Pope is considered the man on earth who represents the Son of God, who takes the place of the second person of the omnipotent God of the Trinity. Hote haile hantle bo papa ka po mo papa ha le lefatsheng mona o nkile sebaka sa Jesu ka kotlolo hore ke Jesu o etsa tsohle tseo Jesu ana tla di etsa, therefore ke representation ya Jesu ka hohle. Ke mona mo the second person in the omnipotent God, ke man mo ke the vicar of the Son of God mo re itseng ke vicarious filii Dei. Jwale ha re se re qetile re se re fumane matshwawana kaofela ho sebata sena ya hlalosa hore sebata sena ke bopapa. Ke khutle hape ke phete morero wa thuto ena ha se ho rwaka mang kapa mang. Respectfully so ile ke a bolela hore nna ke kene sekolong sa Catholic. Seo kana go mo bile e be ga ke ntse ke preacher mona le bone njene nna ke apere ba ke ya teng ke bile ke ene ke entse tjena hobane I am really proud of what that institution has made me to be. Ke kene sekolo sa bo Catholic seo ke neng ke rutwa le ke bo borotho ba rata morena Modimo as far as I know. Ba tseba morena Modimo bo borotho ba be di ba leng ke ba rata haholo mo ke rekeng eno. Mona re bua ka institution kaofela ha yona ha re bue ka motho wa le mong. Jwale ke hlalositse hore hape dintho tse ding batho ba teng ka hare ho institution eno ba bang ba bona ke batho ba tsebang nnete eo ba e tsebang ba phela ka yona, tse ding tsa dinnete tsena tseo re buang ka tsona ha ba di tsebe mme ba keke ba di ahlolelwa. Ke o bontsha hore ke batho ba ntseng ba sebeletsa Modimo hona ka hara institution eo. Jwale ke ne ke re ho tlo ska wa thwe wa ba sa qadile ka mahlapa a tala. Jwale sebata seo se re ithutileng sona re se re se bone sebata seo ke bopapa ka pelenyana. Jwale re tseba ho feta ha re se re tseba sebata, jwale ka bokgutshwanyana go fela re batla le tshwao la sebata se he ke lefeng. Jwale hore re utlwisise le tshwao la sebata sena re tlameha re utlwisise le tshwao le teng ha o bala bukeng ena ya tshenolo e bua ka matshwao a mabedi. Hona le batla le tshwao le leng hape le buang ka lona e seng leno la sebata. Ke batla re bue ka la Modimo le hla ho tshenolo 7. Ho tshenolo 7 mono ha o qala tshenolo 7 mono hore verse 1 re ka mora tseo ka bona mangelo a mane a eme dikgutleng tse nne tsa lefatshe a thibetse meemeng ya lefatshe hore ho tlo se ka ba le moya o fokelang lefatshe le lewatleng le ha le sefateng se le seng. Ka bona lenyelo ile le lenyoloha ho tjhabatsatsi from the east le tshwere letshwao la Modimo. Le tshwere eng? Letshwao la morena Modimo, la Modimo o phelang la phamisa lentswe la ho eletsa la hey ema pele le senya lefatshe le lewatle le tsohle ma le se ke la senya. Ke verse number 3. Le ha le difate ke so ka ke etsa bona ke so ho tshwae bahlanka ba Modimo wa rona diphatleng tsa bona. Jwale mona Bibele e re ruta hore matshwao a mabedi ho na le letshwao la morena Modimo ho na le letshwao la sebata. Mme ha o ka ithuta o ntse o bala Bibele o tla fumana hore qetelo ya letsatsi motho e mong le mong o tlo tlameha a kgethe pakeng tsa matshwao ana a mabedi hore na o nka le le ka mona kapa le le ka mona, ha hona ho dipakeng. Jwale ha re bala bukeng ya Ezekiel kgaolo ya 20 verse 12 e fihla re jwetsa hona letshwao leno la morena Modimo ke lefeng. Mono morena Modimo ke nnete ya Sesotho ha e bale hantle ke mokgwa e kentseng ya sekgowa ka di-bracket e ka ba nea le disabata tsaka hore e be pontsho kapo letshwao mahareng a ka le bona.
ya hore ba tsebe hoba ke nna Jehova ya ba halaletsang jwale ho thwe letshwao la Morena Modimo o bua bolela mono ka ba le ya disabata tsaka hore e be a sign between you and me. Jwale ka letsohong le letona mona ke beile dipontsho tse bontshang hore letshwao le bonahala ka eng. Ho thwe ke kopa o hlokomedise ntate nako. Okay, ke sentse ke tlo qetela in 10 minutes. So it's God seal e bontsha hore the seal of God e tlameha ka letshwao la mang kapa mang le tlameha le be le lebitso la hore na wena o mang, o letshwao la hae le lona, title ya hao mang, territory ke mang. Jwale la Modimo letshwao lena le fumana bukeng ya Exodus kgaolo ya 20 verse 8 to 11 mo Morena Modimo a reng hopola letsatsi la phomolo o le kgetha ka sebetsa ka matsatsi a tsheletseng mme o etse mosebetsi wa hao kaofela, empa letsatsi la bosupa o le hopole o le kgetha. E tswela pele jwalo e o hlalosetsa sabata. O tla fumana hore mo nono Morena Modimo o fihla a hlalosa hore hobane ka matsatsi a tsheletseng ke la ka etsang mahodimo le mafatshe, o sa bua ka territory ya hae, heaven and earth. Are ke nna ya bopileng, that's the title, I'm the creator. Are nna I'm the Lord your God. Ke yena a itlhalosa. Jwale ntho eno e ba letshwao le fihlang le hlalosa Morena Modimo hore na ke mang mono. Ntho e nngwe eo re e bue ka yona ke hore ha o nkile the 10 commandments, ha o ka ntsha the 4th commandment ene e buang ka sabata, all other commandments could have been written by me, could have been written by you, could have been written by anyone. Hoba ha e hlalose na ke mang, e re fela hlompha mmao le ntatao, e re fela do not kill, e re fela thou shall not have other gods before me, thou shall not o se ke wa feba, o se ke wa thetsa wa ene ka leshano. Ke melao eo le melao ya gone ya lefatshe mona e le teng e ka bua ke mang kapa mang. Fela wa sabata hore hoba ka matsatsi a tsheletseng ke la ka bopa la bosupa ka phomola, ke motho a le mong fela kapa ke Modimo o le mong fela ka reng ke nna eo. Letshwao leo ke lona le bontshang hore ke Modimo. Jwale letshwao le la Morena Modimo ho thwe ke letshwao leo la sabata. Jwale mona ke nkile qotsulo dictionary eo itswang dictionary.com ke botsa gona Saturday ke eng. Jwale re this Saturday is the 7th day of the week. O hopola ho itse o hopole the 7th day to keep holy. Ya sekgowa ya Sesotho e re ho le hopole ho le kgetha, or the 7th day of God. Jwale letsatsi leo la the 7th day ha ke beile mona ke beile hore re tseba ho hlokomela hore ha ile hantle letsatsi lena Sabbath le Saturday ho di language tse ding ho a tshwana, hore Sabbath le hore Saturday ho a tshwana. Spanish ke a tseba ha ke ile Mexico mane ha ba bua ka sabata ba re sabado, or Sabbath on Sabbath, or ba re sabata ka Moqebelo, sabado. Ke o bontsha hore ke letsatsi leo Modimo o reng ke letshwao la hae. Empa letshwao la sebata ke lefeng. Ha re ba le Catholic record September 1, 1923 e re Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible and the transference of Sabbath observance is proof of that fact. Ke Catholic record ya 1923 ke rona ba fetotseng letsatsi leno. Ha re bala ka ntlena the boldest thing, the most revolutionary change the church has ever done in the 1st century. Has in it in 20 years in the 1st century, it towards the 2nd and the 3rd. Fela ha ena taba. Motho ana ngola mo ona ngola ka 1995. Over the holiday, the Sabbath was changed from Saturday to Sunday. Ebile ho sena any scriptural requirement kapo ntho e bontshang ona hobane batho ba tlohelle ho worship Morena Modimo ka sabata hore jwale ba mo worship ka Sontaha. Ditaba tseno re ka ithuta tsona ha ka nako e nngwe rena hobane ntho e jwale ile ka tsa hona le potso ka tla ho mpotsa nna ngwanaka. Ha ke qetella slide sa ho qetela mona se re ka ho bana beso letshwao la sebata ha se barcode eo tla e fumana letsohong. Letshwao la sebata ha se chip eo tla e fumana ka COVID-19 vaccine. Le ha ba COVID-19 vaccine ena le di-chip, it doesn't matter. It makes no difference because ha ya mane le worship. Ho thwe taba tsena tsa Revelation 13 tsa letshwao la sebata, it's all about worship. Letshwao la sebata e leng Sunday e leng 666 e leng the number ya teng le letshwao la Morena Modimo
e leng la Sabata. Fela ke batla ke hle ke hlakise haholo ka ha o bona qetellong mona ke molaetsa wa ka o qetela ko letshwao la sebata le tla fetoha fela letshwao la sebata mohlang moo when there is mandatory enforced Sunday observance and worship. Ke hona letshwao Sontaha e tla fetoha letshwao la sebata. Ka hoo ke re hona jwale ho boloka Sontaha ha e soka e ba letshwao la sebata. Empa o hopole Sabata sona hona jwale e sentse e le letshwao la Morena Modimo. That's the difference. Letshwao la Modimo e sentse e le Sabata all along. Mme ha eba hore ke tla nne ke ntse ke tshwere letshwao la sebata ho fihlela hona jwale neng nako eno e hlokahalang recently enforced ke tla tjhentjha ke ya Sabata ke re Bibele ha e bua e re na o re e tla re o sitwa go tshela noka e le khamo ebe o re tla e tshela e ja ditlhokwana o re na ya re o hlolwa ke ba maoto ebe o re ba dipere o tla ba hlola na. The reality is that if you are unable to do it in times of peace, you will never be able to do it in times of troubles. Kapo a bothata. Thuto ena ya ka e fella hona mona ke bolellwa hore ke na le potso kapo hona le dipotso tse hlahileng. Ntate Seiso e re ko kenye ngwana mme. What happens to those who don't have the seal? Does this mean only 140,000 people will see heaven? No. Ha se ho bolela hore ba ke only 144,000 people ba tla bona le hodimo. O tla hlokomelwa ka ono kgaolo eno ya 14 e bua ka a great multitude e bua hape le the 144,000. You are the 144,000 hape na morena re hlokomela hore the literal number. It is a symbolic number. Jwale re tla re hlokomele hore ha o sheba hore na di 144,000 teng e kgauswe ka di tribes tsa Israel o tla bona hore tribes tsa Israel ha di ane bua mono mohlala ho bua ka ya Manasseh le ya Joseph wa tseba hore Manasseh le Joseph cannot be at the same place, so one is the half tribe of the other. Sentse o ruta dintho tseno fela ntho o tla ithuta yona mema molemo ke hore bana ba uthweng ke 144,000 is a symbolic number. Ke ba uthweng they will see heaven without death. That's the only difference. The 144,000 are those that will not taste death, that will go to heaven without tasting death. Baba bang ba tla itshwella fela ba tla shwella moreneng ba ntse ba ya le hodimo. I think it's important. Ba tshwella moreneng ba ntse ba ya le hodimo. Potso e nngwe ke a bona ntate Seiso na itse re tla ya raba ke bona ka re batla re hlotse potso eno bana beso fihlela bona ke a leboha le ntshwarele ha ke nkile nako e teletsana e hlile taba tsena tsa boprofete e taba tse telele mogwatso moholo wa ka marapo ho wena ntate ge le bile go le tete ka bosebeletsi bo ntate bono mme mui e hlile tsa le mo gore e hlile ka nnete taba tsena e hlile di matla haholo mme di hloka nako ke mokgwa le batlile gore bema molemo taba ena ya re ya gaba re tle re shebe tsitse haholo kgaolo ya bosupa ya tshenolo e le go ka tla botse taba ena ya 144,000 le great multitude e le gore ha di hlalosa taba tseno a tla utlwana mohlomong di nyana jwang empa o so entse bang o so entse sekanye ka letsa gore bana ba 144,000 e hlile ke batho bao ba emetse batho ba sa ka ba tshwa ho hang maybe hape ha o fumana ka gona ntho ka nke se phao bona gore ke batho ba holy ka gona ka shua empa tla mo ke reng ga eto e dikile ya ga bana empa ele ka be taba le go profeta ha re dumele hore re tla tswela pele ho taba tsena di bua tsena ile hore ntate modimo ga fie nako 2021 tla hle re bona na ge etsa jwang ile hore bohle ka gola ena le mosasa fela bonyane e be se mo se reng batho ba tla tshireletso nana ba fapana le pele ha ho ntse o profeta ga le mo re ehlile batho ba se sipanong haholo
ba tshwile moholo wa ka na yena hantle le fatshe ya ka right go batla fumana the mark of the beast ka phoso hela ke a tloa ke ntwa mane e be bele se ke nkile tshwao la sebata ka phoso ha tshwao la sebata le nkwe ka phoso bana beso then so ke ditireng ga ya go tlhao santse le tabena ya bo go amaya letsogo le phatleng ya di fapana jang di bontshana di sebetsa jwang taba tseno wa e be le hlakile taba tseno na ha o bua ka o amaya ntho phatleng na o bua ka eng ha wa letsogo na o bua ka eng empa ntho e kgolo go he e ke na mo ka o lekile go be se dilena go go na le tshwala modimo mme a pepe ona tshwalang la sebata so le na sebata lona ka tole bona le ka bontse ka nepo na go nya ile go he molao o so tlama motho mo le mong go boloka sonta go fapana matsi a manga modimo go ka wa sonta ka po eni ala day ni ada des nya go la le fela ga e tse buile ba lo fela go mohla fela ba letsatsi a ka retsang leo le bang kgahlanong ka mo go hlakileng letsatsi ya modimo la bo supa e leng sabata ya modimo ka nnete he tsatsi le he ba wi ba khabane kgetla re tseba go ele he bele tshwara sabata hele phata di tswe he bele go amela tsatsi leno e tla le go amela tshwara sabata he go tswa tsatsing leno empa na bale ka nnete ha o tsebile bebele hlakile gore tate modimo ho diketso 70 ma 31 30 ya 31 mane e re o le sa matla wa tseba ga gona so ha e ba o tsebe gore gona tsatsi a bo supa lo ke la bolokwa empa ga jeno so tseba he gore ha o sa le free tseba he o modimo o tsoka o boloka tsatsi a bo supa le halela bele ka molao wa modimo o rialo na go fitileng tate modimo o la bua ka taba ya sebe mme re ithuta mono ga sebe ke tlolang ke tlola molao wa modimo so ha ba o mo ya ga bana o tsola pele o phela ka o tlola molao wa modimo tseba he o tlo phela ka sebe mme tseba gore le la ha ka shwa o shwa o ntse sebe e hle o tlokotsing mme mo ya ga bana ga ke rata gore ge se tswa pele ka go ile go bule taba tse di gape tse ngata gempe ge fela ga re tlo felana mona mme re tla kopana le tete a tla le thapelo e kwalang tshebeletso enana mme mo ya ga bana ga bontsha gore ge se re fumana le mane YouTube so na batho ba ngata ba ntse ba bona a bana di Facebook jwalo but YouTube ha fela ona le internet o ka kgona go kena mono ha ona le app yone ya YouTube so e lo ka mantse mang ha sa ntana a butsetlo wa motho na re bela kena Facebook jwale mela tsa ka nyana ke se gone e fumana empa ya gele buile haholo bohle ba kgonong ka karolo go tloga qalile o fihla motho bona ka tla re qetela ngolo aka a go thapele kwa lantate tla se re sa isa babui ka khotso. Okay pele ke etsa thapelo ke a leboa moholo wa ka pele ke etsa thapelo ke ne ke batla fela ke hatelle mantsweng a hao mona ntate Mokoma o botsitse mona how can I get the recorded sermon I'm in Fixback my WhatsApp number ke eno ka nna ga romela le link ya yona fela hona mo shebelletseng o le hona teng mo Facebookung kapo YouTube recording ena will stay ha eno tloga so ntso ka nna khutlela ona mona hape wa e fumana teng ntate Mokoma empa ha o so mphile le nomoro ya hao nna ke tlo romella linki ya yona ya Facebook just in case mohlomong o sa tsebe na o tla e fumana jwang ka nako e tlang or maybe you want to share it with others ile ka yona WhatsApp linki ene tla o thusa go etseng jalo mme ke sentse ke arabela le bana ba bang bohle ha re ina miseng mahlo a rona thapelo ntate wa morena le moleki wa rona Jesu Kriste ntate halelang re tla ho wena ka pele ho wena ho seng hona ntate re kokobela ge re ho phame wena Jehova ge o leboa ka dithuto tsena tseo o re rutileng tsona letsatsing lena o re senoletse boprofeta ba hao bo sa le o bua ka mohlanka wa hao moprofeta Johanne dilemong tseo about 2000 years ago empa Jehova re a tseba hore ba bangata ba rona dintho tsena di ntšha dikelellong tsa rona ga kopa ntate o go re thuse o re fe moya o halalelang a ke a kene dipelong tsa rona a kele le dikelellong tsa rona hore ditaba tsena ha se re di utlwile jwale a re thuse re di digest re be re settle nneteng ena jwale qetellong ya letsatsi re tseba go kgetha letshwao la hao Jehova hona le hore
ka letsoho la rona le ka dikelello tsa rona re kgethe letshwao la sebata re se re tsebe re thuse Jehova hore dinnete tsena tseo re ntseng re ithuta tsona di ke di re sehe ka hare ho rona di ke hle di re sehe di re tobe re le batho hobane ha ho le ya le mong ya phethehileng kapa ya perfect ho bontsha nnete e nngwe le e nngwe ya hao morena modimo o ntso e senola jwang kapa jwang e dula e thetsa ngwane mong le mong wa motho le nna ya ntseng ya bua e ntseng e nthetsa le nna e ntse e ntsheya e ntse e re ke kene tseleng Jehova ke kopa kaofela ha rona ba mametseng hona jwale life le jwale ba tlang ne ba mamele ha nako e ntse e tla morena modimo o ko ba fe pelo e bonolo e amohelang ditaba tsa hao e le ditaba tsa hao e setsa ya buang kapo tsa satane kapo tsa mang kapa mang re beha ka tsela e kgethehileng rona bohle ba angweng ke lefu lena la COVID-19 whether it is through infection le hore motho le ba le tshwaetso kapa e le hore hona le baheno kapa metswalle ya hao kapa basebetsi mmoho ba rona Jehova ba ileng hore le ba amme ba fetile kapa ba kutsi ke lona re kopa ntate ya matla ohle wena the balm of Gilead o ko kene lapeng le leng le leng le angweng o ko tshware ye mong le mong ya angweng dipelo tsa rona dikelello tsa rona mmele ya rona okay o go fodise ba e bang re ntse re kula ka tsela e kgethehileng nna ke le motho ke hopola mme wa ka ya ntswalang ha ke bua tjena o diphateng tse tjhesang ha ana bophelo bo botle Jehova re se re ile nna ra rapela ha mo beha ho wena mme re a tseba o sontso o sebetsa bophelong ba hae re kopa o ko mo phahamise ntate o ko sebetse ka hare ho yena dingaka tseo e bang di ntse di administera pheko ho tsona o ko di fe bohlale ba hore di tsebe hore na ke pheko e feng e mo lokelang hona jwale ho le hobane bokudi bo mo jang bo le hokae mme ke se ke rapela le bohle bao ba leng boemong bona Jehova hore qetellong ya letsatsi mohlang trompe taelang ha o tla ka letsatsi la bobedi makamaro re tle re fumane bohle re le ba ka lehlakoreng la hao ba kgethileng letshwao la hao Jehova re kopa tsena tsohle re tshepile lebitso le matla la morena le moleki wa rona Jesu Kriste amen Amen. Ke kopa tshwarelo ke la se ke isa pelo mafisa re a leboha hle moya ratehang re se go fa tshwarelo ka nnete ka boemo bono empa ke a tseba hle ka nnete ha monate ho ba le mokudi empa ntate le ga bontse ngaka e kgolo ke Jesu ntate ha ona ntho ka etsang o le motho re mo sia ho ya le modimo hore e se ka mo phamisa a fa bahlanka bana ba hae bohlale mme hle mmuya ratehang re kopa ha re fihla boemo bona re sala ha monate morena modimo a be le wena o fihlela kopana hape be ke etsang ba ne se tshwanang le mohlanka e mo hape morena modimo eo a tla mo supile hore a tlo re fa ditaba tse molemo ha ebe kgotso o fihla re kopana hape morena modimo a re bolokela wena mme a boloke program ena hore e re phelele mme re fetole mme re thuse re tshwana le Yesu Kriste ka Yesu Kriste morena ga rapela amen amen ho fihlela re teana hape nako e tlang morena modimo a le boloke